uyu muhwezi wa meya w'ururembo rwa Hoima Muchara Sylvia Narumaga yashaba gavumenti kutandika kurekura kasente ko kuyambaho amarwariro g'abantu buntu kugira ngo bakabasa kucendezo mu ijurano uburyo mu rwariro rikuru ya Hoima Regional Referral Hospital ire kugira ngo bwahati yaryijuiza abarwire okurugo mu rurembo rwona. Uyu muhwezi wa meya yashobora ari kugira ngo tihariho irwariro ryone ryo kuyambaho irigwarire rihango muri Hoima ekiri kujemesereza abarwire bona kwirukangiro mu irwarire rimwe kuba nimwe batungira obujanjabi. Ingambire egeri health and sanitation rundi ebyo bomezi kityo kubanza ngenda kurora nti mbyo bomezi ntufuna quality services rundi obuhereza oburungi twene kyo kusobora gukora otayina bomezi burungi tokusobora kulima tokusakora ki otayina bomezi ki oburungi. Irwarire rya Hoima Regional Referral Hospital bwahatindirihereza obujanjabi abantu bari ku rugo mu district ziri kwike 11 umwe hari mu Hoima Orurembo, Chikube, Kagadi, Chibale, Kakumiro, Bulisa, Masindi, Chiryandongo, Chankwanzi kandi hamwe na Kiboga. Teyiroho local insurance rundi health plan. Local insurance nuhali ngenda kukwatagana na amarwaro gakwahukana agarasobora gakujanjaba omuntu wa buli kiro hasente ntito hasente za kusobora kandi obundi na free treatment kusigikira otugenda okuzigradingamu. Muchara Narumaga yagumiza mwari kushobora nguna gavumenti gumiza mu kucererwa okuba kwase byoma byo korese nguto mu rurembo rwa Hoima okuruga babishaba batwire bari korese byoma ebe bari kutiza ku rugo mu district ezbetorwire ogu yaraganisa kutandekera ahabye nguto okongera amani omu by'obulimi amwe n'obuhinji okuhereza eminyeto amani omu bindi byinji. Agri business hano no hali ebyokulima so mu agri business ngenda kuteka amani ha urban farming nti no butraba tuli mu city nitusobora kuba abalimi nitusobora kulima omu space yetent ite yitwina nitusobora kulima gonze tuli bapangisa nitusobora kulima. That is urban farming. Kandi we Dr. Gerard Kasigwa uguno yesimbireho kuba omunyishengera bwishaze rya Kigorobya yashaba gavumenti kwiguraho amarwariro mu myanya eyibahirize kusharamo bwahati na munonga nk'amagombora gubahereze kusharamu omwishaza erya Kigorobya nanka bo kurorera Kigorobya tuyina amagombora musanju kionka tuyina health center 3M na health center 4M. Hati bogenda mu health center 4 yaitu ya Kigorobya hano usanga abantu bajwire bali bayinga muno haliyo mu ijuzo so tukwenda kujukia government nuko buli gombora lyaitu batwirwa ya health center 3 nuko abantu bagendege mu health center 3 babajanja biroko mukikarukyo abantu ababona genda bakayijuza health center 4 itwinayo. Gerard Kasigwa yagumiza muno kushaba gavumenti okutaho akasente aharubaju ako kuyamba babona abari kuturira ebyo bushohi ari kugira ngo babase kubakwatiramo okutunga ebyo kushohesa ebirya hamutindo. Mu program ekujja president kwagambire barabahe sente ezo tukunire kizibuki abantu ensu hambe hanyanja ijja kuwaho. Gasha kwa God asaba watayari West yo muri Hoima.